boys just on the track. Yeah. Wow. Chill now, boy. So we're going to the club to the UK. Vaseline, boppity, 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 bop. Track. Billy boy. We going to the club, we getting the pop, boppity, boppity, bop. We getting a hot dog, go to the club like a party beat pop. We going to the club with the hot, with the hot sauce and the butt in the bus. Getting the crust, getting the fuss, getting the hot ducks. Boppity bop. Woo! Hey, get a boppity bop. Woo! UK Vaseline on the track. Ligesom en fucking boppity bop. Yeah. I'm getting a girl, I'm gonna crack. We on this track like the boys on the back. Woo! Bibbidi bobbidi boop. Billy han kommer på din klub. Billy han siger til alle pigerne. Han er par, har han kæmpe pikkene. Det er ikke det. Vi kommer ind på hans klub. Fordi alle piger, de skal bare ud. Ja, de skal bare fucking ud. Billy han kommer ind på den fucking klub. Pigerne cracker en masse allerede klub. Ja, det er godt være de alle som er 4. Men jeg har så også mange piger. Ja, og de vil valge knipper. Måske fordi han allerede har boldet 4 piger, der er under 4. Eller var det 4? Nej, de var bare. Måske fordi de allerede var under 2 valg.